Siseshilo kuNdlovukazi siqala lapha nomvangeli futhi mangabe kuthiwa umoya munye kusho into enjengalena ngempela Ndlovukazi Nkosi yami vele uqhubeke. Alright, asibuye ke sibonge kakhulu kumfundisi uMajola. Isisuke yahamba le ngoma kanti bihambisana nengqondo yami ngalesikhathi kade ehlabelele. Ngoba ezinye zezinto umfundisi uyayikhulume ngempela bese zihlala enhlizweni yomuntu. Kodwa ebengifisa ukuthi ngibuyele kona bengibuza ngaphambi kokuthi sivale ukuthi wena othi ngumlandeli kaJesu ake ngiphinde futhi ngikusho nawe wena othi umlandeli kaMuhammad nawe othi umlandeli kaMprofethi Isaiah Shembe abaqali bendlela ke yalento othi wena uyayenza lento wena ke manje mangabe wavuma wayikhomita wayaphambi wayochuza leli altare wayeka amanye khona kuba khona amanye ama altare but wachuza leli lokuthi uJesu abenkosi umzizwa okanye umqalo wendlela ulandele yena endleleni aseyiqalile mhlambe ngempela lento yenzayo uyithathe kubani bengibuza lo mbuzo ufundise ubani now umbuzo usuthi ke lento ke uma usuyenza uyapi nayo izokusiza ngani ngizobuya ngibuyele kubona laba abesilisa engikhuluma na but ngifuna ukuhlala kowesifazane ngifuna ukukureminder namhlanje umuntu wesifazane you are wonderfully fearfully made ngicela ukunderstand lokho to understand uma umfundi weBhayibheli ngoba yonke into sesifuna ukuthi abantu isihambise ngalendlela bona abayifuna ngayo ukuthi uma umfundi weBhayibheli in your Bible ubhaliwe wena ukuthi wakhiwa wenziwa wena waumfanekiso alo okudalile so therefore no Jeremiah uzazasho athi uNkulunkulu akakudalanga for ukukuhama or ukukulimaza but to prosper you now why do you allow omunye umuntu ongazange akudale oyisidalwa njengawe ukuthi abese ebusa ngaphezulu kwawo why do you allow ukuthi umuntu abese yena ingcebo yakho yonke nokujabula kwakho konke bese kuhlala kulowo muntu ongazange azakudala kungani uhlaleleni yini lekubhayindayo ake ngibuyele futhi mhlawumbe omunye uzothi eBhayibheli lithi ngithi usukwalifunda lelo Bhayibheli ukuthi the time uthi lithi uqalile yini kulelo verse lokuqala uunderstand ukuthi kwakhuluma bani ekhuluma nobani kwenze njani because in the Bible kukhona abantu ababhalile bayasitshela ukuthi this is what was happening basitshela ngomlando bese lapho thina siyafunda ngoba siyalifunda iBhayibheli now uma ngabe wena usuzothi iBhayibheli lithi mina ngibuza utheni uJesu wakho okay wena uthi iBhayibheli lithi ngoba ke noJesu azangalibhala babhalile ngaye ababemuzwa ekhuluma ababembona babhala ngaye ngithi mina kulezi zinto abathi uyishilo kuleke yokuhlala uhlukunyezwa utheni ngalokho ubona ukuthi wena uma ungaphuma lapho uzophoxa ba phoxa ezinye idalwa noma uphoxa umntana ubona ukuthi umdali njengoba uhleli lapho wena uyajabula ngawe uhappy uthi well done my daughter well done ndodakazi yami ubhukuzwe ngakusasa bese ulethela ama flowers chocolate ukhishwe lo wakudala wena ulandela bani ukhonza bani kwenzakalani ngawe angikhuluma into engadlulanga kuyona and njengoba ngikutshela ukuthi kuyaphumeka 2 ngathi mangiphula ngaphuma ngathola peace of mind namhlanje ngiya-understand ukuthi akekho ongangishaya ngoba mina nginamandla kusho ukuthi ngafana ngimgibele kakhulu ngoba mina nginamandla iyangibusa lento ukuthi I am wonderfully fearfully made iyangibusa lento ukuthi mina ngine-authority to rule so into efuna ukuyiza ngaphezulu kwami mina fanele ngibe ngaphezulu kakhulu kwayo uyayizwa leyo so mina engifuna ukwenza njengendlovukazi le ngiyona lengadalwa ngiyona ukuzojabulisa umdali yebo ziningi izinto esengizenzile ngoba ngafundiswa ngakhuliswa kuthiwa yayizwa leyo abantu nabo befundiswe kwakhulu kwathiwa yabo let it change kodwa ngoba sengivuleka amehlo sengimdala sengiyenza ngalendlela ekulindeleke ngayo ukuthi mina ngimnyama mina
ngiwumuntu wesifazana onamandla Yeah. ngiphiwe wona akimi my god akimi angiwatholanga kuwena Queen Rejoice but ngiwathole kulo ngidala ukuze ngikwazi ukusurvive noma ngabe yini eyenza noma ngabe isiphi isimo abekiwe lamandla kumina Yeah. yayizwa lona so uma kusabhlungu kubhlungu okwenziwa kuwena akulona uthando lo It's not. uma kubhlungu okwenziwa uma kukhalisa Kukwenza ungalala ebusuku. ukwenza ungalala ebusuku akulona uthando lolo angiyazi mina leyo nto othi ukuyona iyini ingakho mangiqala inkulumo yami ngathi mina ezinye izinto siyazidonsela zona ngithi ke manje ke asisezi ukudabukela ngoba siyakutshela ukuthi kuyaphumeka siyakutshela ukuthi you're wonderfully fearfully made siyakutshela ukuthi you have the authority to rule ikuleli bible olifundayo lento engikhuluma ngayo Yes. ikule bayakhuluma ngayo enkonzweni oya kuyona uma bengakhulumi ngayo ngiyakutshela ke manje you have the power you cannot be ruled wena only God akubheka ukuthi uyamthokozisa yini ngokuhlala ukhala every day awukhaleli nananaye ukhala uyamsola ukuthi indaba akunika izinto akakunikanga lento wena wayikhetha lento wena wamkhetha lo partner Indlovukazi yena wahlonipha ichoice yakho because umdali ohlonipha amacho njobe kuthina ama decision ngeke akukhethele namanje usahlonipha ichoice yami ukuthi ukhethile ukhethile manje wena ukhaleli indaba yokuthi mdali angathi angenzi kahle phambi kwakho ngokuhlala ngivumele lesi simo siqhubeke kimi bathi ukhalela ukuthi indoda ihambile or umuntu akuhambile uyajola ujola ngani yakho uthatheni yakho wahamba naye wenza ichoice yakho wenza into ayithandayo manje wena ngoba lento ayihambisani nawe awuyithandi uhlaleleni kuleyo because you can never change umuntu you can never change umuntu ngoba wenza ini ichoice yakhe ngomzimba wakhe into ayifila yena ngaphakathi njengamanje njoba nginomapule manje ngihalela ukuthi ngiyohlangana no Rejoice usho Indlovukazi manje mina ke kwenzakalani ngami ngase ngiba buhlungu kangaka ngomuntu owenza into ayithandayo yena ngoba whatever ayokucaphuna la icaphuna khona kuzobuyela yena ngekubuyele wena yes if you are not strong you umusahleli vele you'll be affected because imimoya ayoyilanda la ayoyilanda khona obviously mebuya kuwena wena ungamile ngeauthority yakho uzoba affected Indlovukazi ngamanye amazwi uthi wena besifanele ukuthi sifune into oyiyo uyifune ko ubuke lo muntu omfunayo njengoba inyoni zohlobo lodwa zindiza ndawonye angeke ubone inyoni ukhozi lihamba leyo ndiza nenyoni ezincane because it understand the strength and the power eliwaphozesayo yona uyayizwa lento Indlovukazi injalo nje angikwazi even umuntu ekhuluma nami Queen Rejoice kunezinto ngikhuluma iqiniso nawe masuhlala ujule ake sibheka abantu asebebasi approach empilweni zethu or sithi lento ezikuthiwa ama ex lezi zinto ekuthiwa ena obani babuye ngani yami kanjani yazi surely khona into ngalenkathi niqala nikhuluma owayi pick up la hayi ngeke wasuthini wena hayi ngizomshintsha ayona le power inikiwa kuyona ukushintsha umuntu eyokuthi wena ukwazi ukusurvive through the storms eyokuthi wena ukwazi ukudlula ezimweni eyokuthi wena ungasondeli lutho kuwena ozokuaffect lokukhalisa ubusuku Indlovukazi ngangingazi that is why I stayed 10 years but ngaphuma and sengiyazi nobody akekho ongaphinda tshela uMapule ukuthi lalela udodi wena uyinja wena ukuthi nani madoda nivumelana ukubizwa ngezinja really why are you doing something ozobuza ukubizwa ngelinye igama ozazi ukuthi awulona but ngicela ukuhlala kumuntu wesifazana yabona leyo kudabuka manje hayi bakithi sesisidi isikhathi ngicabanga ukuthi ngino 8 years emsakazweni Inanda ngikhuluma into eyodwa yokuthi phuma entweni ekuzwisa ubuhlungu phuma entweni yaba lento yokungitshela ukuthi ukhuluma ngoba ungazi angikhuluma into engingayazi ngikhuluma yona le ngiyazi yonke 10 years yayizwa lana ungathi futhi asifani into common mina nawe ukuthi ngicreation mina now we creation so what I know into common nami ukuthi wena unamandla nami nginamandla nyamandla into common mina nawe ukuthi authority
nginikiwe yayizona so siyafana and siphuma kumuntu oyedwa sonke siyafana le upbringing ke ebekhona ithina that we can declare ukuthi yazi ngiyayinqamula manje lento kade ngifundiswa yona engiyibona ukuthi ayinginikeza ukuthula yabona legama ubekezelela ini ukubhonywa ngenxa yokuthi usaba ukuthi abanye abantu enkonzweni bathini is God happy yini ngawe ngokubhonywa it's about time bazalwane, it's about time that we please God our creator than pleasing abanye abantu esicreatwe nabo. Yazi ukuthi ngoba manje silimaza nayo yonke lento ayicreateile umdali, siyashayana, silimaza ihlahla, silimaza kwasani because we do not understand what God wants from us. Asifuni ngenkani futhi ukunderstand ukuthi we were created. Akekho umuntu ongashaya umthetho ongakhuluma nami ongangigaida. Okay. Yayizolena angibuyiselela amandla ukuthi lalela wengane ngisho abazali bethu. They should be telling us you are wonderfully fearfully made. We understand ungayi lapha umzali musu kuphoqa ukewayisho lena musu kuphoqa kanti ayihambe yoganda lapha ngoba nakho kunokuthi Ay Nkosi yami. Futhi ke asiyekeli lento lokusikhuluma ukuthi kwenzeka iphutha umuntu wathola ingane akho phutha ekutholeni ingane. Uma ngingena endlini yakho kanyo or ngingena endlini yakho umvangeli gazi kahle umuntu wesilisa ngumuntu wesifazane bakuhlangana into zoyi2 kune reproduction yenzakalayo. Iliphutha likuphi? Iphutha li ukuthi bengicabanga ukuthi uzoba umuntu. Hayi bengicela mhlawumbe uzongicabangela bengicela uzongizwela in ayikho leyo nto guys. Everything that we do ake siyenze sibhadlile la sisoba. Sisoba awukwazi futhi okay qhubeka Indlovukazi makhuluma nje ngibuka uJesu uJesu ke wama wamela umuntu wesimama othole ephingwa bamletha kuye baletha umuntu wesimame othole ephingwa abanje oqotshweni bephetha amatshe utheni khona namadoda nabanye abafazi wathini uJesu mayefika ukuthi if lakini kukhona ongenasono akacast itshe lokuqala lithi iBhayibheli bonke babeka amatshe bahamba uJesu uJesu esinyanyisona kodwa ngamshaya azangamshaya wathi oyedwa on top of that into yazi into bengisathi ngifuna ukungena kuyona leyo ukuthi baletho wesifazane kusho wayiphinga yedwa kanjani upho wesilisa uphinga yedwa upho wesilisa njengoba phela bebanje oqotshweni kuyacaca ukuthi babe babili manje bobabili uphi lo munye uyangaunderstand yedwa manje wayeletho yedwa but uJesu utheni uJesu ngibuza lo mbuzo ngiyawubuza kuze kubuye yena mabuyobuya mangabuyobuya yozabuye ngithi mina utheni zithini imfundiso zakhe yindaba uthi umlandeli bese uphambana nento ayishoyo yena uthatha ezinye izinto but le ekuthiwa ishilo yena hayi wena uphambana nayo lalela nakhona kuMateyu lapha yana kuMateyu 5:31-32 usagcwalisa lento ayisho ngomlomo wakhe uthi mina ngizela ngizoshintsha kwakushiwo obaba Abraham futhi akaze ngizoshintsha kwase abantu abadala sebekushiwo the humbleness nokuba umntwana uba umntwana kubiza lento yokwehla nokwazi ukuthi ubani ongaphambi kwakho nongaphezulu kwakho uthi ena la kuMateyu makhuluma indaba uthi ena lento ekhulunywa ngayo lento lo abayambuza bahleli intshumela sentabeni le bayambuza akasho ukuthi ayikhona imfihlo kaNkuluNkulu ubachazela each and everything abatshele nayi feeling yakhe uthi ena bayambuza ukuthi ena lento yokuhlukana kwabani ithini kuyena uthi uma indoda ihlukana nomkayo kungengenxa yokuphinga leyo ndoda imenza lo wesifazana aphinge imenza umphingi usethi ke noganwa olahliweyo uyaphinga naye uzuyasho mina ngithi uyayizwa leyo now uma cabanga ke la ukuthi into ithini mina sengivuleleka kule side lokuthi ngempela uma ngabe umuntu ephingile ngoba usuke ephinge ngento yakhe wena uhambisana naye mina ngibona uJesu evumelana nami la ekuthenini uhambe wayophinga ngento yakhe angithi so now uma ngabe ngempela uma kungengenxa yokuphinga kusho ma ungenza ungiphinga so kusho honestly singahlala apart ngoba wena ufuna ukwenza okunye mina engafuni ukwenza ama choices zithi awafani ichoice yami mina ukuthi ngibe nawe kuphela but when ichoice yakhe ukuthi ube nathi sibe baningi so if it doesn't go with me if it doesn't sit well with me why am I staying there you understand for ukuthi abantu bazothini for ukuthi ekhaya bazothini hi guys asicide uma singena kuma relationships are stable or sifuna commitment permanent asicide asingangeni ugxam siyaphuma asingaphushwa umuntu asikwenze sidecide kahle
lento nje nokuthi uyazi uNkulunkulu ayizondo umuntu odivorce nani angiyiboni ngisabathe ngiyayibheka la angiyiboni lento uthi uNkulunkulu ngempela yini angayizonda kimina uma ngiphuma entweni engahambisani nami engahambisani naye yini uNkulunkulu ayizonda lapha ake sibhekeni lento madoda ake siyekeni ukuthi iBhayibheli lithi ake sibuze ukuthi uNkulunkulu uthini kuthina ake sibuze uJesu ukuthi utheni hey siphume lento ukuthi iBhayibheli lithi angisho ungalifundi but ithi ukusho uma uthi iBhayibheli lithi ubani lo shilo eBhayibhelini wathini ubekhuzana kuyisimo esinjalo uNkulunkulu ngeke akuthande uhlalele into engahambisani naye that one ngineshow yayo amen Dumimkokstar Dulwandle izindaba ngo11 sport headlines